Олантабыз достар, анда бесе кейінгі команда сіздердің алдыңыздарға, сіздер сүйген авиатор құрама командасы. Все будет хорошо, я это знаю. Давай, Лёня! Болар, рахматчым, сон билетіңе, рахмат. Асылайым достар, қандайсыңар? Жігіттер, мұнаке жақында әлі баруыз күткен жаңы жыл келді, турау? Есіңерді, баруыз кішінекей кезді Аязда қат жазады леге. Азырчы, Аяздаға WhatsApp'тан SMS жазсам болады кені. Қойсын. Керек болсачы, номері бар кен Аяздан. Қойсын, берші. Жігіттер, Аяздан номері ошқа кен. Мұнаке, әрбір сымкасы 30 сомдан. Ойнайын ақшасын беріп қойсыңдар алдар, мұнаке. Сіздер қиналып Аязаттаға SMS жаза отырсаңарчы. Керек болса, Аязатта маға WhatsApp'тан голосовой жөнітті оқсаң маған. Қой, сен адам болайсың. Әрбір қантар. Саға Аяз ата жазсачы, маға Снегурочка голосовой жіберттір да. Салтанат Исақова деген ұқсаң. Әрбір қантар, болуым дайыма жаныңда. Сағат чоң пландарым бар, тартып бер балдарыма. Қатты сүйіп жашыңда, сүйем қарығаныңда. Салтанат же, қойың темен өзі үйбілелі адам болсам. Белің бештен шығылелі қақта үйбілесіз, отасыз сен? Белі бешіктен шығылек болса дағы. Зато төк менен шимектен шығып қалды. Қағылайын қырыз әлем. Ардай беле ұшыл мұзға менен шыға беріп, бардыңыздарды тажаттым оқшайды. Ұрсат берсеңіздер, башқа мұзға менен шығайын. چکی باران وفا شیرینم دریا دارم تو را Kerboda, Hirotmandan hur, Yoba sanami, Lala Ruki handan hur, Bisor mahur, Vitma kun, Bashma söz, Andan huru, Gah huru, Pinhon huru. Жігіттер, сөздеріме түсінбесең, шын жүректен бәрі өр. Айты қалың кім түсінді ме? Бекерден бекер оқты кетір отасың. Сілер үшінші оқшыға шығып білгендерді кім түсінді? Біз оға чап біледік. Сүйлі өтсем, Тихо. Тұр өрейін. Айтшы ол. Балдар, менде бір актуалын тема бар да. Қандай тема? Ютубта Тимати мен Эмстон шығардыған хит болтады ғой. Біз ошон орысша вариант шығардық та. Тосуаңды оштық Тимати. Ларасидан, баклажан. Эти длинные ресницы, черные глаза, красотой своей сгубили пацана. Сходим на свидание в лучший ресторан, прокачу на лад. Любимая, знаешь, лучше него тебе мою любовь никто не сможет объяснить. Оштықша айтады ғой. Sevgilim, benim muhabbatimni shu boladan tashqari hech kim tushuntirib bera olmaykan boru. Bitta keltirib oling. Я дарю тебе все самое лучшее на память. 4га, флешка, стирка шерстяной, обогреватель, чтоб ты не замерзай этой зимой. Дарил тебе зажигалку с фонарь, дарил тебе литровый тефал, даже морковку, плов. Ну и самое главное, моя любовь. Қош көзі қойып қарасашы жамаля қыз, еңіл табиет, түгі кәпәлік әсіз. Жақшына болса мен бұның девушкам бар деп атам. Ұқсап қалғандай болады, білесің бе? Қандай? Ол мында болсаң, слезы текли вниз, слезы текли вверх. Тебе было плохо, мне было хорошо, она тебя использовала. Ушun несі актуальный? Мына менде актуальный тема бар. Қандай тема? Қандай? Баштайлы. Баштайлы. Авиатор командасы, поехали! They wanna know.
Бул жашоодо көп эле нерсени байкап эткенбиз, кафеде да ушундай кызыктуу окуялар болот экен, көрөбүз. Так, айтсаң. Саламатсызбы? Саламатчылык. Укам, курсак сынып калды. Мага бир биштек нан чай менен алып кетчү укам. Бол, тез. Отур ака, азыр алып келем. Мына ака, чай, биштек, нан, тамак сатып болсун ака. Рахмат укам, а? Майлы. Айтсаң. Беркен укам. А? Укам, мынаны жеп көргүн? Я ака, мен жесем бойтун ака. Жеп көргүн дейм. Жок ака, мен администрациядан урушкам ака. Жеп көргөндө жеп отур мынаны. Майлы ака, неме? Кана кашык. Ошо кана каш. Оякта азыр алып келем. Суалга сулуу түз, буралга сулуу түз. Кара кара көз, кара кара көз, кара кара көз. Мне нравится. Баарыбыз билгендей эле 31 декабрь күнү ар бир эле телеканалдар аябай кызыктуу программаларды берет. Көрөбүз Улуттук каналдан бир көрүнүш. Жигиттер, мына бүгүн жаңы жылы. Бүгүн жигиттер абдышы кайф кылып ичебиз. Жигиттер, Шардын центринен квартира снимать этипчи, лично өзүм ичкенге уруксат берем. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, саат 12 болду. Урматтуу кыргыз элим, кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Достор, бул жашоодо бир гана адамдардын эмес, байпактардын дагы арманы болот экен. Көрөбүз байпактардын өз ара анонимдик клубу. Достор, мен ак байпакмын. Мени кийип алып, салимдик жерлерге барышат. Мени кийген осундачы патикасын таптаза алып жылтырат. Ана мен кийиш керек да. Кээ биркилери бар. Туфлиси чоң болсо дагы мени кийип алып, туфлисин кремдеп атып, мени кошо кремдей берет, Ошо мен Арман. Достор, мен кара байпакмын. Кара байпак. Мени кремдеп туруп кийип туруп кремдеп боло берет. Керек болсо 10 күн жуунбай кое берем. Себеби мен кир көтөрүмдүүмүн. Кара байпак. Анда сен арманың не? Мен арманым жок. Просто ак байпак жүр бир жака барып келебиз деген эле зереккени менен шерик болуп келе бердим. Достор, мен өзү жыртык байпакмын. Мени кийиши кийип, жыртышы жыртып, чечип таштап кетип калды. Ич болот дегенде тигип алам койбоду, кана мен дагы мурдакыдай бүтүн байпак болсом. Жыртык байпак. Бир жыртылгандан кийин кайра мурдагыдай бүтүн боло албайсың. Жигиттер, мен бул жерге бекер эле келипмин. Неге? Көрсө мен купальниккем. Элестетебиз, алдыңыздарда 2017 жылы мода болуучу походкалар. Алгач аябай мырк баланын походкасы. Не? Көрөбүз, садикте мода болуучу походка. Мас адамдын походкасы. Ал эми көрөбүз биздин командадагы Алмаздын походкасы. Кагылайын кыргыз элим. Качын эле Кыргызда президенттин походкасы турат эле. Качын эле Кыргызда депутаттардын походкасы турат эле. А сен болсо турушуңа маштырып чык. Let's get ridiculous.
Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого. Hurmatli dostlar. Hurmatli dostlar. Bugun menga apamdın ukasi tağam. Tağamdın ayалы jengem. Jengemdin qaynajasının bir tuğan kuyusi men atam. Bugun menga munday dedi. Balam, men sana bugün bir narsa deyin dedim ele. Stolun üstünde çay içip oturup unutup kaldım. Keyinki oyunga söz istep aytıp koyam dedi. Oşo dostlar, bugün mага kıskası atam eштеке деген жок. Эгерде bir narsa dese, keyinki oyunga söz aytıp koyabыз. Авиатор командасы, чоң рахмат. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом.